Kajing yakini banthia di usok turun na Meghalaya hanong ba Delhi kala long ka bashir khai hadu kata hadu ba usok turun ubalara kumba 8% metrik ton na Meghalaya ulalut no hakapor kumba lai bije janmiet hakasngi ba pinkut ya ka fort Meghalaya Pineapple Festival kabla ne lai sngi ha Delhi hat hanong ba Delhi. Hakasni khadu jang kata masa ki pat ba na kaleng ki benta jang kanong ba Delhi bat ki wei bat ki jaka kila tu chakate kata masa banthia di usok turun na Meghalaya. Henry Bonaki kila hab bandit phai thali no namar bo uso ula deblut no hashwa bankut kaporde wat hadin bo uso ula lut dang bun kinong wan ki bang wat bat kali la don ne em shu uso turun banthin kipat ba ki balayo ban mat uso turun kila ai jing ro shibo ni ka jing thiang ka jing bang bat ka jing itanat jang u da ka ba ang bo uso turun na Meghalaya ulong u bakar pang bat u ba pher na ki wei bat ki ja so turun ki ba ji yo ha ki yo kajing bun jang ki ba wan thiet kala pen ishai ba kajing dawa yo ni uso ka long ka ba khambun ha ka ba kila kermen ba hakis namban wan ka sarkar Meghalaya kan dangwan ra shu shu khambun kinong diru kila penpa bawat la kila kami lenti ba uso undang ne hadu ka pormet henry na mar kajing bun palat kinong wan thiet uso ula deblut no hashwa ka por bat ka ne ka de ka jing job jong ka ne ka tamasa so trun ya ka Pineapple Festival la penkut no menta ka khat artrik unaitung ka badai ka singi ublei ha padeng ka jing ipu ipeng bat ka jing shim benta shit ham jeng kinong tam ba kinong roi na Meghalaya ki bela pen shong shit ikipat ba da ki jing roi bat ki jing put jing tam nakaliang uba Ian B. Saibon, Director Katanat Food Processing, haba keranci kila batai kubor, ulaong bakani katamasa kala long shisha kabajap, bat kadai ka bakham he menta usnam, nalor usok turun lawan raru ki marrab bat kitiar balasan, bat kajing dawai usok turun ubalatip kong usok bat yang tam, kala long kabajur na kajing tu jengki pat ba syakatai katamasa. Pineapple is very juicy, it's very tasty. I loved it. It's good, but quantity was very less. नेक्स्ट एडिशन करेंगे पाइनएप्पल से क्या हुआ तो आज तो लास्ट डे Pawai kublai kamtam ki paranong rep jungi ke barep sutrun hakapara koi ka kari jungi program Meghalaya te ngai penitu ya de ngade keting junga de mudut binong bangasong basa apa puran gang bangar tengah bat ku musarman jong kanang ku saprang FVC kabang itung sutrun kamen kop jungi ketika sutrun ati samspa telik hektar te sutrun jungi nilaya iban yo ya ka organik certificate na ka Meghalaya Government of Meghalaya te habang adon hang ne ngalai sakhi dah khmat lajong mandi kasatun hanung ba adili hat hakane ka festival lanai ka fish ka ba basau jong Meghalaya Pineapple Festival ngalas ngolong adu kata-kata nadu ka first edition second edition third edition fourth edition ngaladon baru sautili hendrai tane ka sin kalong ka ba halah adu kata-kata bajingkwa ban bam ka satrun jungi ka bami nakari ka ba id ka jungi Lai kawai ngasutu bakadaw ka banongkong kalong kasatrun jungi kalong kabathyang ano kata-kata kabajem bat kadunaya ka acidity. Hoy kempet kisatrun kami barok kay kanuri jungi satrun kami apo ka Kohima Nagaland satrun kami apo Tripura Agartala satrun kami apo ka Imphal Manipur kita baro kita ngayala dehing alalay banbam bantes sa satrun jungki
Henry ngamde bang yaro na sinusarong. Hadu man ta ngasngap kasutrun kababangtam de nakakari kajungi. Bami nakaripoy, bami nakagaro, bami nakakasils kung pinusula dauki bat keleng-keleng kasaka jung kakari kajungi. Kasutrun ngilang mi bandi kumno hadu Hendru baje. Henry laisteng kalaludno. Marsteng kibriu kami usu mantir ya kasutrun. Bun kibala don bala snutna don bala bom skutna chur mar bom yo usu kaso ngi pan ngi masu manai na masin lalut ke ban wanra nya sa sisidu lazngai te ngi hap khang no ya kastol. Sakawai ba ngila dud lakatokan itli kiso ngila du namar balai ngi du kiso jungi kala la zem la wet no namar ba bun palat kalang zisi berkawai ke bazem bathiang kada bun kiso jungi lang du. Bon iki nong pet iki nong rap jang kejela nong song idan hangni ka Meghalaya Pineapple Festival arja pun rio hangni po dilihat po nong ba Delhi pat kani ka program kelas tang nado ka sipo tarik na Julai pat penkot mentagasni ka kada tarik Julai arja pun rio pat ini program la play dau Chief Minister jangi pat kumjur kumu kongsan badan ringkat na ka Central Government of India, Sri Jyoti Raditya Scindia, kamu kongsan. Pada janang ni palat kumba janas pangut kinongrap, ki entrepreneurs, kiba ngila wanyalam sene, ya kawan peni, ndai tang yo ki fresh pineapples, ndai kumjuru ya ki value added products, ki process products pada islan of pineapple bat kumjuru akibai ki jingmi jongka agriculture na po ka jala Meghalaya tingidap na kajingkimen ba mentau stam kani ka program kalong ka ba job shisha ngi kajing kibreu yo sotron jongka Meghalaya men habai compare bo stam maladap ka mencam stam ngi la ha kumba khatsanton pineapple Shani Delhi, but mentausnam ngila pun kre ban kanong kambon ban ngila pa palat laipo ton uli sotron andai ngi namar kajing kwa palat jong kibrieu ban man ban yo experience yauni sotron jongga jela Meghalaya ngem silala ban pendap ado kebakun ngilhap ban pensengi ano ya kajing dia nama bom dan syo mila persang ban pendunaru bangin ai tang marway artli uso nagamtai wei breu tang bakin yo amat mrei ngem simlala ban wat ban ailut ye borokai kindiat nan naki kim simla yo acho kini kedau kalong ba lesi lamba ka jingtip song kibreu sefang sotun dong Meghalaya ka jingtip pat ka jingbang kacang kalapan pauna miu bat kibriu nak keleng kene ka Delhi bat kijaka ki pamarjan lawan kenang ban thiet yuni so trun teleng ba kene ikwa ban pani sha sekini kibriu jengki wei ki benta jengkari India bangidon yo so trun ubangi ni ong bo ni snow kambanong bo de so turun ubah bangtam apercaya mah kata kadai kajing sengau kajengi bat ngi kermen bulang kumtahin mau ulang ubadap umha bat ubatiang ubah bangro kajing bang nak tak kadang nanget ba kini kalau pelong ikibri kibamat kin kwa banyu asyusyu tikani ka yarap ya ka state ka ba kalong ba lengba kini ka program ni sibun kibri kibadai kinong tiet kinong kayi kila wan banwat yang niuso naki nongrap naki FPOs naki IBCS ibadon apa Meghalaya tikani kalong kecing mentoy patni yo iru abangi survey kumno bagador jongu sotronru kalakio naki snam kiba mensua pada nganget sembah gini ki program semua bala le ada ke sarkar kiram ya kaban penhe ya kayo jom ki marap na Meghalaya bat kumjuru ban penkiu ya kayo kakot jong jela bat kaba bot nang ta bat kalong lengba kaba ngi penmi ya kini ki process food balu ada project
kene kanirap sibun bikin mi pada ki entrepreneurs dan ki agri businessmen women kibala ban generate employment kan irap puno ban mora ya kecingker ben naga benta kinong sonong jog jela naga benta kinong rap bakila ban yo ya kam kecam lengba kini ki food processing lengba karap karya je kene ka program ta usnam kalau syak bajab bata kelapan dap da kecingkiman yang ki organizers prokai ida nangne organizing committee kepada naga Department of Agriculture, naga Meghalayan Aids Limited, naga MBDA, naga Meghalaya State Marketing Board, bat kiwai ki agency kepada nang hanya kom ka MSRS, nang tangidon nang niru ka MyMac team, bat kini pi kepada nang hanya ban yarap ban sokmen ya ka program ru kidan kini ki team ki naga MGMP Meghalaya Grassroots Music Program Dikini rungi bakila pensultanat baik baik kawan baru kila pelong ya kini program kebacap kan te ingat skamba lengba kabangi dan mutageski kaba ngilap lengba kenika program kabanta kan I mesti mikir nongrat kan I mesti mikir neki enterprise pakunjur kan hikai ini kum kestir si kiba dan lagi Department of Affairs kumno ba ngin wa ikini kilan kumno ba ngin kentiu susu ya ka yoghat jongki marap da ka ba pha iki ba lengba kini ki program kumki fairs kumki exhibitions kumki ki festival bagi bayi ki priyo jong parok we kari India kintip ya kami Meghalaya ndai tang ya ka agriculture ndai ka culture jongi bat ya ke jaka ki bayi tanam bakum state ka bakitan bat ingat bakita baro ki non kecing toy ya ke state ini program layalam ida state government no chief minister pada Minister Secretary of Agriculture Department bat ki baro ki department provider ya dalam ni pada trilang bat kulong program kebacap di Malaysia pun di bawah